Wetso madume phirimaneng ya tsatsi la laboraro kgaso ke ya dikgang tsa Botswana television tsa nako ya bosupa mo phatleng ke bidiwa Benson Putego mme jaaka gale re ditebola hela ka go leba ditlhogo. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi o go etlile barui go tsaya karolo e bonalang mo go godisa mahama wa temothuo. Modiragatsi wa ditshwantsho tsa motsikinyego Steve Harvey Muthusi a re lefatshe leno le tshwanetse la tlhoafala go aga madirelo a bodiragatsi. Go tsa metshameko moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la kgwele ya dinao la BFA a itlama go tlogela motlhala o montle mo kgweleng ya dinao. Wetso se ke dikgamme yo tolokololang ka puo ya diatla bidiwa Patricia Chobonyane. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi a re phuthego ya lekgotla la barui e simolotseng mosong ono mo toropokgolo Gaborone e tsile ka nako e maleba ka jaana lefatshe leno le le mo letsholong la go godisa mahama wa temothuo. Phuthego eo e kopantse baitseanape ba tsadiso ya leruo go amogana kunkuru le dikitso ka go tlhabolola mahama wa thuo. Ke ikantse Khumalo ka dintlha. Lefatshe la Botswana le lebanwe ke kgwetlho ya kwelotlase ya palo ya dihutshane e amangwa le mabaka a farologaneng a tshwana le phetogo ya seemo sa loapi le leuba. Mo nakong eno puso e eme barui nokeng ka mananeo a farologaneng a maikelelo a one e leng go tokafatsa seemo se le gone go rotloetsa Batswana go dira kgwebo ka thuo. Optimal reproduction performance, i.e. breeding, is of paramount importance for the success of any livestock enterprise and is mainly influenced by three factors, namely environment, as we heard, genetic merit, as we heard again, and management of one's herd, as we heard. The environment dictates the type of production system, extensive or intensive, breeding season, breeds to keep, genetic material, and the management regime, which involves feeding, housing, and vaccinations. These imperatives are a must-do for every farmer and a must-learn for every wannabe farmer. Mo nakong eno lefelo la tsadiso ka kgodiso ka diatla la Ramatlabamam le tla atolosiwa le go tlhabololwa e ntse le tsela ya go rotloetsa barui go kgatlhegela go nonotsha leruo la bone. Phuthego Taking a deliberate move to refurbish and upgrade the Ramatlabama National Artificial Insemination Laboratory into a center of excellence that will eventually produce, actually not so eventually, that is producing high quality semen and will produce the best quality embryos for the local and initially for the export market, but decreasing so because I want private sector to be the ones that export those. We have started tapping some of the Texan bulls that we have procured. 20 of such bulls have already in a space of 2.5 months produced in excess of 40,000 straws. Mongwe wa barui ba popota monogae Re Rudi Lemkem a re barui ba tlhoka go tlhabolola leruo le ba nang le lone go lepalepana le dihutshane tsa boleng jo bo kwa godimo jwa mafatshe a mangwe. My opinion, if we can produce the international markets with this veld-raised cattle, it will be a niche market. And we can sell the beef at a better profit. And what I also like is that cattle that are grazing on the veld, besides all the positives of inputs that's lower and what, they are healthier. Go godimo ga mo barui ba kgothaditswe go ipopa le go kwadisa mekgatlho ya tsadiso mo go bolelwang go ka thusa losika le le tlhabologileng la leruo. Ke Ikantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mewetso re sa lefo Tona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla tsoga buisa phuthego ya kgotla kwa tshimo ya pula kwa ga Mmangwato. Se se tlamorago ga gore banni ba motse o ba kope Tona Masisi gore a ba etele nako ya neng a le ko motseng o ka kgwedi ya Phatwe go aba matlo.
mme ga dikgang wa Botswana Television Lovemore Mario o ko gore tlhalosetsa ka leeto le la ga Tautona. Lovemore Mario go ngo karaba mo dinako morwarre gore go tsamaya ka tsela e tsiang gone ka ko tshimo ya pula le gone gore re solohele mo putegong ya kgotla ya kamoso. Thank you Benson ke nnete ra tshoga gona nnete heta eo re gone gompie ko jana mo khoteng ya motse wa tshimo ya pula. Motse wa tshimo ya pula ke motsoelo gore o hitela jalo gone mo kgaolo ya Serowe Bokone kana Serowe North gone go ile gore o bapile jalo le metsana e mengwe e tshwana bo majwana di pitsi le bone jalo bo mabele a pudi mme o ta gakologela jalo gore loeto la ga Tautona la go taka kwano o ta jana morago gore a gate gone gape ka kgwedi ya Phatwe ka di 15 a natsile gone ka kwano go ta go bula semmuso mato a le 9 a nanelwa jalo diwadi di le 8 kana batho ba le 8 go tswa mo diwading tse 8 ba ile gore mato ao a na ntshiwa jalo ke ba direla puso ba ga jalo ka madi a tswa mo dipateng tsa bone mme gone ka nako eo Tautona ona solohetsa jalo bone banni ba motse wa tshimo ya pula gore jaanong o tata jaanong atela bone atela mo gone mo phutego ya kgota go ta go buisana le bone ka dintha dingwe tse di amana le dithabololo tsa motse wa bone mme mona kwa gompie ko eme ke amogele kgosi ya motse o re leng ka getsi ke pheditse yo ile gore ke neng tsa eteletse pele tsone di paakanyo tsa ka kwano re leng ka getsi ke pheditse ke go amogela mo BTV ke a go amogela morena letsatsi le ke letsatsi le sa lo le emetse maloba jana ne re le gone ga khoteng e gape Tautona a go solohetsa jalo gore o ta boa ke ho o na le bike telele o ntse o baakanya le morahi wa gago dipaakanyo di tsama ka tsela e ntseng ja dipaakanyo di tsama ideela sente mongame re ipaakantse re malala la o tswe metsi o the e ke bapile le yone jaaka majona di pitse mabela a pudi ga mmogo le paje bothe ba tabo ba le hano go ta go itsaela ka tsopedi mo puthegong ya kgota e Tautona a ithalositseng ene ka botalo gore o eletsa gore e re mo tsatsing leno a ba le hano a na le morahi wa tshima a pula a ke tse dingwe tsa dintha tse le di solohetseng hela ka gore malobano wa ba pele dipego dingwe o ne wa kopela bangwe jalo gore ba ba dira bonte ba tsholediwe ba ne ba tsholediwa maemo jalo dingwe tsa dilo tse di solohetseng hela ka kakaretso mo go Tautona le ba ta le bone ka gore o na le ba ta le bone le ene gone ka kwano ke morena wa me ke na le letshwenyego la molapo o sa bolong go ntshwenya mo motseng wa me o setse o gapile matshelo a batho ka jalo Tautona o ntsholoheditse kana go setse go le mothulaganyo ya gore molapo o ta ba ka nngwe ke dingwe tsa tse ke di solohetseng mo go Tautona go ta go di baya morahi wa me pele kgosi ke tsa gore tse dintsi ka moso o ta di bua ka gore ke wena o ta bo amogela Tautona le baeng gone mo khoteng ya gago a re go lebogere ta buisana tse dintsi ka moso yo ne le ne kgosi ya motse wa tshimo ya pula kgosi le ka getsi ke pheditse yo ile gore ona thalosa jalo gore go solohetse go le gontsi maloba ha le ona buisana le Tautona ka dio tse dingwe tse da maone motseo gongwe ke go thalosetsela go be mo dinako gore motseo Benson ke motseo ile gore wa gola hela thata dipalo tsa one ne di gola jalo ka ngwaga 2022 ba ipithela ba hita jalo 2000 ile gore population census is about 2073 motseo ke motseo ile gore one o na le dithabololo di akaretsa jalo tsone bo di primary school jalo kgota yone re mo go yone ne ke motswedi gore gape o na le mato a tshwana jalo a ile gore ba direla puso ke motsona jalo le health post e bona jalo le primary school mme gape go na le internal roads tse ile gore di agiwa jalo e tare ka moso gongwe be re setse re kgona go supa jalo gare ga sa gore tse di lente mo motseng tse di hithelwa keng banni ba gone ha ba tshela jalo bangwe ba bone ke ba rui bangwe ba bone ke balemi mme ba solohetse go le gontsi jalo gore ka moso Tautona ta ba buisa tota ba kgona gore le bone ba monele mohago gore ba solohetse ele ka tsela ntsi jalo gone ka kwano rona ke tsa gore re weditse re ipakanyetsa gone gore ka moso be re go tsisetsa dithulaganyo tsa phutego ya kgota ya ga motutegi Tautona ka thamala le go tswa mo motseng wa tshimo ya pula ke go leboge Lovemore Mario a le gone ka ko tshimo ya pula mme le metse tla bo kokwane mo gola ka mosopa je majona pitsi bo mabela pudi Tautona tla ba buisa phutego gone ka ko motsatsing la ka moso ga re tswella Mothusa Tautona re slamba tsogane a re ka go ya matlo a boroko kwa motseng wa Reikops e tla thusa go rarabolola seemo sa tlhaelo ya boroko segolo jang jwa badirela puso re tsogane o buile seo fa simolodisa ka go ya matlo a boroko a le 30 a tla bongagiwa ke khamphani ya Botswana Housing Corporation kwa motseng wa Reikops Sebaetseng Tebogo wa bega se ya boele tshimolodiso ya ka go ya matlo a boroko a le 30 a tla thusang go rarabolola tlhaelo ya boroko mo motseng o Mothusa Tautona re tsogane a re thaelo ya boroko mo kgaolong ya boteti e ntse ya go isiwa ga ditirelo kwa bathong le go busetsa dithabololo kwa morago. Not too long ago,
several districts, including our own here in Boteti, were elevated to become full districts. This called for accelerated developments in these areas to cater for more people who will provide basic services for the general community, public officers, and Botswana in general have been burdened by shortage of housing, leading to delayed development or deployment of much needed services and personnel to many areas across the country. Today, we are taking a decisive step towards changing that reality. Mo go lone re ka aga matlo a ikemetseng a le 158 le a di-flete a ka tshwara 80 ka gore Botswana Housing Corporation ga e hiwe madi ke puso ya ikadimela ko dibankeng ba adimile go se kae gore ba tle go simolodisa e tla re tsweletse re agaga re mete gore le tlhoko la matlo le kae bogolo yang re lebile mo bodirela pusong. Boeteledipele jwa kgaolo bo amogela ka go ya matoa ka o mabedi gore retso ra itumela gore be re le hano mo tsatsing la gompieno o bone go tshwanela gore mantu a selebego se tshwana le a tabeng a agiwa a to go agiwa mo motseng wa Rakopo. Mme jaanong re itumele bagaetsho gore selelo sa garagele se re ntseng re se lela sa lethoko la boroko jwa bodirela puso mo motseng wa rona se a arabesega. e re ka puso e ikaelela go godisa dikhamphani tsa benggae go tlhalosiwa ga go thapilwe dikhamphani tsa Batswana di le 14 go tswa mo Boteti go dira tiro e lopang 22 million pula mme ebile go sologetse gore e wetswe ngwaga o tlang ka kgwedi ya Mopito. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, Ray Cops. Dulastulo wa kansele ya bo kone bo prima Ray Tumeleng ke lebetseng o kopile barui ba kgaolo yang habe go tsenya mo tiriso maranyane a Bates go kwadisa le go tswa leruo la bone ka manyenana. Fa buisa puthego ya kansele kwa Mau re ke lebetseng ka ile fa go tshwenya gore barui bo ba sa tshwae leruo la bone le ntswa lefatshe le ipetse selo sa go tswa dikgomo di ka nna 80 mo go tsa dilekgolo ka manyena. Maranyane sa Makata wa Bega mme ebile gape e lebanwe ke dikgwetlho tsa malwetse a leruo jaaka bolwetse jwa tlhako le molomo le dikgofa ka lebaka la go tshela mmogo ga dikgomo le dinare. Go rwesa dikgomo manyena le go di kwadisa mo maranyaneng go kaiwa go le botlhokwa thata mo letsholong la go lwantsha malwetse le go latedisa gore dikgomo ke tsa gamang. Le fa go ntse jalo go a tshwenya gore barui ba bo ba santse ba le maoto a tshupa go kwadisa dikgomo tsa bone ka maranyane mme ba dira jalo fela fa ba tloga ba rekisa dikgomo tsa bone. According to the Diseases of Animal Act, Animal Information and Traceability System. Go ya ka melawana e tlhokometseng malwetse a leruo lotlhe le tshwanetse gore le bo le tshwailwe fa le na le dikgwedi tse 3. Lephata la Veterinary Services le setse le supa fa le batla go tseela ba ba sa saleng tsamaiso e morago dikgato. Ke ka moo ke kopang gore le bue le barui ba tshwae leruo la bone gape re tokafatse dipalo tsa leruo le le tshwailweng mo kgaolong ya rona. Farmers to take their cattle and small stock to improve the district tagging rate. Re sa le fo makhanselara ba ne ba nna le sebaka sa go bua ka matshwenyego a mangwe a kgaolo. Ya batho ba ba tsa matakala ba go alatela in the outskirts of Mau last year. It comes in different forms and shapes. Ba bangwe ba tsa ramole ba isa go last year. Ra lega nna le lora mo ntse wa tsa le le wena o le fudisitswe o le go tsa le ntse o no ya last year no ga tra ya means ya o tsa boza Re ke lebetseng o ne a rotloetsa Batswana ka karetso go dirisa tshwanelo ya bone ya go tlhopha mo ditlhophong tsa setšhaba monongwaga mme ba ye go tlhopha ka dipalo tse di kwa godimo. Maranyane sa Makata, BTV News, Maung.
modiragatsi wa ditshwantsho tsa motshenyego wa lefatshe la Amerika o bileng gape itsege lefatshe ka bophara Re Steve Harvey a re lefatshe leno le tshwanetse la tlhoafalela go aga go tlhabolola madirelo a bodiragatsi a ka godisang mohama o mono a re seo se ka thusa go ngoka babeeletsi ba mohama wa bodiragatsi go tla go gatisa dithulaganyo tsa bone kwano bogolo jang fa lefatshe leno le ka fokotsa go kgethisa babeeletsi ba mohama o Re Steve Harvey yo gape a filwe leina la mothusi o buile se tshokologong eno fa na tlile go lekodisa jalo batswana ka kgatiso ya thulaganyo ya Botswana Family Feud e tsweletseng le gore e tsweletse ka tsela e tia ke letleletswe somolokae o na le ko lefatshe la Botswana ka tebelo pele ya ga tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le ne la dira botsalano le modiragatsi yo gore bolla bokgoni jwa banana le go ba nonotsha mo dikitsong tsa mohama wa ditshwantsho tsa motshikinyego. Banana ba le 21 ba setse ba simolotse go bereka mo kgatisong ya Family Feud kwa Afrika Borwa e Re Steve Harvey a reng e tla nna ya maemo a ntlha ebile o itumeditswe ke botlhale le bokgoni jwa batswana mo motshamekong o. Motshameko o go tla phadisanya malapa go tswa mono a le 52 ba batla ikgapelang 50,000 pula mo kgaolong nngwe le nngwe. Mme jaanong go kailwe go le maleba gore sebaka se tshwana le se se nne le ditswempelo tse di lekaneng gore se kgone go tswela lefatshe leno mosola. $2.3 million, you build a cavernous studio. You need one of those and you need 2 smaller studios for television production. With the in-house panels, that's the cost of it. What happens then is it allows people who want to shoot movies to come here for the tax rebate to have a place to shoot the stuff inside in front of the screens and all of that they're doing now. You don't even have to go out to find scenery anymore. It's all shot indoor. Make that investment. What that does for the economy of your city surrounding, you now have to build more hotels. My suggestion to you is to do like Abu Dhabi, Dubai did. You know what they did when they first got jumping off in 85? They built their hotels and they owned them. Mo dingwageng tse di fetileng go nnile le kgatiso ya ditshwantsho tsa motshikinyego tsa batho ba mafatshe a sele tse di dirilweng mo Botswana mme lefatshe le sa boelwe go le kalo mme tsholofelo ke gore tshwaragano e nne le tharabololo. We got a lot of things in the pipeline. This program is for 3 years. I think you have so much more. I think there's a potential here to build real studios. I think with the tax rebate system that's in place, that's coming through your government right now, what that is if a production company comes here, they get a tax credit, which is a lot of money off. So if you get a 30% tax credit, you're going to be able to do your production, in essence, 30% cheaper. The part that we've implemented and getting your government to understand is when these outside countries come here, because we have deals on the table now, tens of millions of dollars ready to come here. Mme jaanong ga bogolo botlhokwa gore ba ba nang le seabe ba nne le dithuto tse di tseneletseng. Today, right here in Gaborone, we run the TV Academy, and you heard Pat being introduced as the head of that school. And through that school, we're coming to the end and about to graduate a group of 20 students. So that's the end of the first block. We have in the auditorium the next group of students that are kicking off the scripted or the drama fiction block, which is specializing in feature drama series and scripted production. Tshwaragano le Re Steve Harvey e solofetse go pula diphatla tse dintsi tsa mebereko mo mohameng wa ditshwantsho le motshikinyego. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Me le gona o tshubantse gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television phirimaneng ya tsatsi la laboraro ga re tswelela. Mothusa moeteledipele wa pati ya UDC Re Ndabagaolathe o kopile batlhophi mo kgaolong ya Mogoditšhane West go tlhopha Re Galena Wabo Lekau go ya kwa parlamenteng. Fa Roland Tlhopheng wa bo parlamente wa kgaolo eo ya Mogoditšhane West le makhanselara a gagwe a supa
mothusa moeteledipele wa UDC Ragaolathe o kopile banni ba kgaolo e go tlhopha UDC a tlhalosa fa ikemiseditse go fetola matshelo a Batswana. Tanki Sentsho o na le ko. Mothusa moeteledipele wa UDC Randa Ragaolathe o tlhalosa fa Rega Lenawa Bolekau le moemedi yo batlhophi ba kgaolo e ba ka mo ikanyang go mo roma ka jana le motho yo o nang le bokgoni jwa go direla setšhaba ka botswapelo. Ke monna yo o nang le tumelo ya go aga lefatshe la gagwe, ke monna yo o ratang batho, yo o ratang go dira le batho, ke monna yo o tlhaloganyang gore ene ka boene ga ka ke a kgona sepe, ene ke sedirisiwa se batho ba lefatshe le ba tsileng go se dirisa go aga lefatshe la bone. Ga Motswana a tsamaya a go thopa a lebetse gore thopo ya gagwe ke yone ka sireletsang phitibalo, kagiso, itsholelo le tshiamo nngwe le nngwe e le mo lefatshe la Botswana, kana go raya gore lefatshe la rona la go nna mo mathateng. Mongwe a Dibui a tlhalosa fa phathi ya bone ikemiseditse go tokafatsa ditirelo tsa botsogo. UDC yare yona ya go lenela mo go teng medical health insurance e leng gore insurance e ke melemo e batlang e o e kwaletsweng e lebagane le bolwetse ba gago. Ha mogala Thumo re le ka wa tlhalosa fa le malala la utso go emela kgaolo e. Thumo e sale re ya mogetse gompieko ne le go isupa gore ka nnete ra ya mogela mantsi. Ke kopa gore mo letsatsing le re ya mo go lone la di 30 molaetsa o mongwe hela karata ya gago ya dithopo lo mang o di thola beke le beke. Kwa bokhutlong UDC e tlhalosa fa dingwe tse ikaelelang go di dira le go okeletsa bagodi le bana ba dikolo tse di kgolwane madi. Tanki Sentsho, BTV News, Mogoditshane. Tswalla le dikgang tsa sepolotiki moeteledipele wa Botswana Patriotic Front BPF Re Mephato Ratile o kopile banni ba kgaolo ya Matete Good Hope go ya go tlhopha ntlhopheng wa party ya BPF mo kgaolong eo a supa fa e le baemedi ba ba nang le boikarabelo le bokgoni jalo jwa go direla kgaolo eo. Re Ratile o buile se kwa motseng wa Matete mo putegong ya sepolotiki go supa ntlhopheng wa boparlamente Re Mogomotsi Kabo ya Modimo le bontlopheng ba makhanselara ka fa tlase ga party ya BPF gone kwa kgaolong eo ya Matete Good Hope. Gilbert Mogorosi wa Bega. Re Ratile o kopile banni ba kgaolo ya Matete Good Hope go tlhopha Re Kabo ya Modimo go ya go ba emela kwa parlamenteng ka le moemedi wa popota o itshupileng ka dikitso le bokgoni jwa gagwe jwa bosupileng ka nako ya ha direla mo pusong ga mmogo le mo makalaneng a tshwaraganetsweng le puso dingwaga tse di 37. Jaanong monna yo ditiro tsa gagwe ba ditse ga ba go tsena kwa batshidila molomo a tsa letsatsi la mahatsatsi a go le tlhopha kwa tshidila molomo a irela batho ba morolong maranyane monna yo ka boeteledipele jwa gagwe. Monna yo ke yone metlhala ya leng gore o tshwanetse lo mo tseye ka yone lo ipotsa gore mme monna yo a o tsile go ithuta go emela le go direla Batswana ka boparlamente kana o tswa kwa a tswang teng a ntse a direla Batswana. Ntlhopheng wa boparlamente o na tlhalosa ha ene le makhanselara a gagwe ba itlama go direla banni ba kgaolo e. Re thuseng re eng parlamenteng re go baakanya melao ka gore la re ka ira eng ha melao e santse e re kgoreletsa ha rena kgona sepe. Banni ba kgaolo ya Matete Good Hope ba rotloeditswe go ya go diragatsa tshwanelo ya bone ya go tlhopha go bona tokagalo le tlhabololo mo matshelong a bone mo ditlhophong tse di tlang tsa setšhaba tse di tla tshwarwang kgwedi ya Phalane e le 30. Gilbert Mogorosi, BTV News, Matete. Re tsena mo go tsa mafatshe a sele. Lekgotla la Bill and Melinda Gates le tlhagisa fa seemo sa phetogo ya loapi se baya didikadike tsa matshelo a bana mo diphatseng le mo sepitleng ka jaana ba tshabelelwa ke tlala go tlhaela dikota le malwetse go yeng jalo ko ngwageng wa 2050 fa go sa tsewe dikgato dipe tsa go tsibogela kgotlhogo e. Se senotswe maabane ke mokgatlho jaaka na e bantsha pego ya bone ya ngwaga le ngwaga ya goalkeepers e buang ka tlhaelo ya dikotla. Katiso eo gape e gwetlha baeteledipele ba mafatshe go oketsa madi a dirisiwang mo mehameng ya botsogo go tokatsa jalo mananeo a go tla bana ga mmogo le gone go tlhabolola itsholelo.
pego e bidiwang a race to nourish a warming world e tlhalosa fa bana mo kgaolong ya Afrika ba sa belelwa ke malwetse a bakiwang ke tlala le go tlhaela dikotla e re go ya ngwageng wa 2050 fa seemo se se sa tsibogelwe bana ba feta 40 million ba tla tshabelelwa ke go seke ba gole sentle mme fela go na le mananeo mangwe a a simololisiwang go rarabolola seemo se sa go tlhaela dikotla. One of the exciting new interventions is giving pregnant mothers nngwe ya ditsela tse re tlileng ka tsone ke go fa bomme ba ba itsholofetseng dipilisi tse dingwe tsa di-vitamin re ntse re ba fa tse pedi jaanong go na le tse dingwe re bone go nna le phetogo e e bonalang. For others, which is only a few dollars per pregnancy, we see that the health of the mother and the health of the baby are substantially improved. Bill Gates o ngongwaregela dithuso tse di butsana tse di gorogang mo kgaolong ya Afrika a tswelela ka go tlhalosa fa babeeletsi ba ntse ba fokotsa thuso ya bone mo Afrika. The focus on helping the continent where there's the most young people and the most growth and therefore the most potential, I'd say that's quite a bit down. Thuso ya kwa go nang le banana teng e wetse tlatse go na le pele ga segajaja sa COVID. Ga re a tshwanna go thusa ka botsogo fela le go duela dikoloto tsa Afrika. Thuso ya kwa Afrika e kwa tlase fa re tshwantsanya le dinako tse di fetileng. Even the aid levels, aid to Africa is the lowest portion of aid that it's been in history. Mokgatlho o tlhalositse fa go na le metlhale e ka yona go lantshiwang go tlhaela dikotla e akaretsa go dirisa maranyane a temo a mašwa le go remelela mo go lemeng dijo tsa setso. Mokgatlho o gape o gateletse gore go beeletsa mo go busetseng dikotla mo bathong e le tsela e maleba ya go lwantshana le phetogo ya loapi. Laone Legwale, BTV News. wetso ka go rialo re tla bo re tsenya molotsana o tla bong o thobisa khutlwana sa tsa metshameko le kgaitsedi ya ke go sego nkwe.